Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas u emisiji imamo jednu posebnu osobu. To je Aleksandra Podrebarac. Kažem posebna, ona se evo smije tu, jer kad su me pitali kod koga idem u goste, nisam znao baš šta bih rekao. Zašto? Pa nju znamo i kao slikaricu, i kao fotografa, i kao učiteljicu, i kao tajnicu dugogodišnju ULAK-a u Karlovcu, i kao osobu sa vrlo aktivnu oko organizacije tog sajma starinstva na Dubovcu i ine druge stvari. Pa evo ja je pitam, Aleksandra, ko si ti? Kako bi sebe najbolje oslikala? Čovjek bi po ovom uvodu zaključio svašta radi, a ništa dobro. Znaš, onako kad si svuda pa u stvari nigdje. Pa ko sam ja? Evo, to je tako teško pitanje. Inače mi u životu jako teško definirati. Šta znam, i postaviti se negdje. Evo sam si nabrojao, znači kroz ovaj moj život, koliko dugo živim, ne? Dosta toga sam radila i šta znam, ne znam, jednostavno tako kako uvijek radim ono što volim, evo, možda je zato tako ispalo, ne znam. Dobro, naravno, upisala sam školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu nakon osnovne škole, čisto zato jer u stvari nisam znala nikad nisam znala šta bih htjela biti, ali sam jako dobro znala šta ne bih htjela biti. I onda tako uz nagovor, recimo to tako, moje prijateljice, nas dvije smo otišli u školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. To sam završila. Moram se malo vratiti u djetinjstvo. Ti si završila šta? Koji odsjek? Aranžerstvo i dizajn. Malo ću se vratiti u djetinjstvo. Moj otac se bavio umjetničkom fotografijom. I vrlo rano sam, u stvari odrasla sam uz fotoaparat, uz fotolaboratorij, razvijali smo fotografije doma i tako. Tako da je to meni bilo nekako, baš sam odrasla uz to. I to ono što ja kažem, fotografija je uvijek moja prva ljubav. Kad sam krenula i u stvari kad sam došla u primijenjenu, htjela sam upisati fotografiju i iskreno nemam pojma zašto nisam. Bila sam primljena na oba odjela. Šta znam, pričali su mi teško je biti žena fotograf, pa kućeš, pa šta ćeš poslije, pa morat ćeš, ne znam, kao nakon završene te škole možeš jedino ili raditi u nekakvom fotolaboratoriju ili ići dalje na kameru ne primaju žene i bla bla bla. Uglavnom, šta znam, otišla sam na aranžerstvo i dizajn, to sam završila. Tu je nekako i prestalo moje bavljanje fotografijom i onda sam se prebacila u slikarstvo. Išla sam na akademiju na prijemni, nisam bila primljena, onda sam otišla u Rijeku na pedagoški fakultet za smjer likovna kultura, dakle profesorski smjer. Tu sam bila primljena, pa sam malo studirala, na kraju to nisam nikad završila. I radila sam u školi, točno 8 godina i to je jedno jako lijepo iskustvo i volim raditi s djecom i dan danas radim s djecom, evo ovdje imamo likovnu radionicu i u stvari to me jako veseli. Što još? Aha, onda sam dospjela u ULAK, točno. Davno je to bilo. I tako, 1993. sam u stvari bila tajnica ULAK-a sve do 2005. I to isto jedno lijepi period, tu sam stekla stvarno brojna iskustva u organizaciji i tako dalje, bila sam uključena u dosta projekata, dosta organizacijnih odbora i stvarno mi to dosta pomoglo. Dosta ljudi me pita zašto si otišla i tako dalje. Međutim, šta znam, sve to, nekako sam se potrošila tu, da tako kažem, više mi to nije bio izazov. I onda sam prešla u ovu udrugu Carpe Diem koja je više, znači okrenuta je više djeci i mladima, znači više ne isključivo samo likovnom dijelu, nego znači općenito aktivnosti, razvijanje kreativnosti svih vrsta. Kod djeci nekako sam se tu sad našla. Sad što će biti poslije, nemam pojma, vidit ćemo. Što sam još? Aha, da, to sam htjela reći, onda 2002. u stvari se vraćam ponovo fotografiji. Cijelo vrijeme se ja nekako tako, bavim fotografijom i to. I onda kad sam skupila poprilično
fotki, onda sam zaključila pa da bi se to trebalo izložiti. To je meni bilo onako jedna životna želja da ja to jednom sebi u životu napravim i to je to. I ništa, ja nisam više planirala s tim. Međutim, nakon te prve izložbe koja je bila 2003. u Ziliku, pa dobila sam jako puno i pohvala i kritika, čak su mi rekli da bolje fotografiram nego što slikam. I tako sam onda nekako dalje nastavila. U stvari od slikarstva sam se odmakla, šta znam, nekako zasitila sam se, ajde recimo tako. Mislim, nisam, kad me ljudi još više sad nikad nećeš slikati. Ne, nisam rekla to. Vidit ću ne znam, evo, šta znam, mene to tako kad me ponese nešto, onda odem za tim, ne znam. Recimo mi vezano za fotografiju, jesi to sama radila ili uzeći pomoć? Neko vodilju, mislim, nekog mentorstva nečije, ili si, ne znam, kako si se vratila baš te godine i tada i kako si dalje nastavila, to me zanima s tom fotografijom. Aha, misliš kao toliki prekid dugi pa onda da... Ne, nisam imala nikoga. A ne znam, šta znam, jednostavno, u principu što se tiče fotografije, mene jako privlače te izmaglice, znači ne znam i odrazi. Često sam se šetala u prirodi, recimo ranom zorom ujutro i tako, to je nešto predivno, jednostavno čovjeku dođe da to fotografira, šta znam. Jednostavno tako sam skupila ili na moru odrazi u vodi i šta znam. Jednostavno sam tako skupila određeni broj fotografija i primijetila sam da je to dobro i da bi to bilo zgodno pokazati. Ono što sam rekla, znači prva misao vodilja je bila ja ću to napraviti jer je to nešto što ipak volim i što radim jako dugo i to je to. Međutim, onda me to nekako odvelo u drugom smjeru. I krenula sam. Ono što je meni recimo kod fotografije, zašto za sebe kažem da sam više fotograf nego slikar, kod fotografije meni to nekako ide sve samo od sebe. Ja ne planiram, ja neću sad doći, idem ja sad fotografirati. Ono što sam isto znalo mi se dogoditi, u stvari često puta, ja nešto vidim pa trčim doma po fotoaparat. Mislim, nisam sad nekakav, šta znam, da stalno nosim fotoaparat u sebe i gledam di je šta, nego nešto vidim, onda ajmo brzo doma dok se svjetlost ne promijeni i to poslikam. I to mi nekako, baš iz mene izlazi, šta znam. Znaju me pitati, pa kako si to vidjela? Ne znam, vidjela sam, trenutak, šta znam. Dok recimo kod slikarstva mi je puno, uvijek mi je bilo, ne znam, razmišljanje, pa stvaranje nekako, pa kombiniranje, pa ovo, pa ono. Nikad nisam osjetila takvu lakoću kao ovdje, lakoću izražavanja, ne. I tako, i onda, ne znam, jedna izložba, dvije izložbe, imala sam ih jedno 6-7. U međuvremenu sam se upoznala sa jednim kiparom iz Zaprešića, Čedom Ostrešom, koji radi prekrasne skulpture. I onda me on jednom prilikom, na jednoj likovnoj koloniji, me zamolio da mu pofotografiram kako stavljamo te radove i tako, da mu pofotografiram te skulpturice i to se njemu jako dopalo kako sam ja to napravila. Onda smo dogovorili izložbu i to smo imali 2005. čini mi se. Prvo je bilo u Zaprešiću, onda je bilo u Karlovcu u gimnaziji. I to je, mislim, meni malo iz početka bilo onak neobično, šta znam, sad imaš izložene skulpture i iznad toga fotografiju te skulpture. Međutim, ljudi su jako dobro odreagirali, jer u stvari ta fotografija daje sasvim drugačiji pogled na tu skulpturu. Ne znam, skulptura je ipak nešto. Ovo je onako u sjeni, u svjetlu sjena, mislim, baš je dobro bilo. I tako, onda sam dobila tu nagradu na Karlovačkim likovnim susretima, kao nagradnu izložbu u Galeriji Vjeko Slikarac koja je održana prošle godine u svibnju. I to je bilo to za sada. Naravno imam 2 nova ciklusa, međutim glavni razlog zašto ne izlaze van su financije. To strašno košta i uvećavanje fotografija i katalog i tako dalje, tako da će to sačekati neka bolja vremena.
Aleksandra, evo neki dan sam bio u turističkoj zajednici na Korzu i tamo sam vidio tebe. Iskreno bio sam iznenađen jer nisam znao da i ti tamo obitavaš često. Reci mi šta radiš tamo i koji su planovi vezani za sanje vlastitelinstva? Eto, mene je svuda, da. Pa tamo radim kao vanjski suradnik, baš na projektu Sajam vlastitelinstva Dubovac. Pa to je jedna jako lijepa manifestacija, kulturno-turističko-edukativna, kojoj je cilj, znači, rekonstrukcija autentičnog sajma koji se održava u 16. stoljeću na Starom gradu Dubovcu, još prije postanka Karlovca, u vrijeme plemenite općine Dubovačke. Dobro, sad u Hrvatskoj ima dosta takvih manifestacija koje se, znači, vraćaju u srednji vijek i tako oživljavaju povijest, međutim mi smo specifični po jednoj stvari što imamo taj edukativni dio. Znači, sam traje 3 tjedna. U danima u tjednu, od ponedjeljka do petka, su radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Mi organiziramo oko 18 radionica, znači sa tematikom srednjeg vijeka, da djeca nauče kako se nekad živjelo, šta su ljudi radili, šta su jeli, kako su se borili, šta su radili u slobodno vrijeme. I to je jako dobro prihvaćeno. Evo, mi već sada imamo popunjene termine, dolaze nam iz cijele Hrvatske, jer to je vrlo interesantno. Djeca, znači, nisu u učionicama, povijest je poprilično dosadna, mislim dosadna kao predmet u školi. Kad neko priča te godine je taj i taj radio to i to, a sljedeće godine je taj neko drugi ubio onoga i tako, mislim, to je dosadno. Međutim, kad dođete u jednu gradinu, kad vas dočekaju kostimirane osobe koje svi imaju nekakvu ulogu, bubnjari, dvostelini, dvorske dame, lončar, streličari i tako dalje, to je sasvim drugi doživljaj. Djeca mogu, znači, pucati iz luka, gađati iz luka i strele, mogu upoznati kakva je bila sudbena vlast onog doba, dakle, tu imamo naše krvnike, pa se onda oni lijepo u kladama slikaju i tako, to je njima doživljaj. Naučiti kako se plesalo, pučke igre, kako su se ljudi zabavljali u to